karon kay naggimok-gimok na magmaayo ang mga kandidato para sa eleksyon. Daghan kayo mo text nako, pader, kinsa man gyud imong pilion. Nako, di ko musulti oy. Pero ang giawhag lang sa simbahan nga pilia ang tao nga maayog binuhatan. Kana bang mga leaders sa atong katilingban, kay pulos-pulos na magid ni sila na leaders sa atong katilingban, pili atong maayog binuhatan. Si Jesus, mingon siya din sa atong ebanghelyo, si Juan nga magbubunyag, mura siyag suga nga nagdanag aron pagsulti sa kamatuoran. Apan duna kunoy musaksi mahitungod niya, kay si Jesus mauman ang kamatuoran, ang dalan ug ang kinabuhi. Duna kunoy magsaksi niya nga labaw pa kay kang Juan. Ug unsa man ni ang iyang binuhatan. Matod pa niya, ang mga buhat nga gisugo sa akong amahan kanako maoy magsaksi nga ako tinuod gyud nga pinadala sa amahan. Unsa may mga buhat ni Jesus nga makapamatuod nga siya pinadala sa amahan? Kay bawo mo, mura mamog mga patay. Kana bang magyaw-yaw ta dito sa menteryo, nya daghan kay mga lubong, dia bahak, tapos-tapok lang. Suway ra kog istorya dito, wagi mo tubag nimo. Ug naay mo tubag no, maigking ka. So ay mo pag-practice og patay-patay oy. Sige. Ingna lang ingna lang nakakita nya or wa. So atong susbog pangutana ha. Nakakita na mo sa mga buhat ni Jesus? Kalingi ay mong tupad. Ina, tinuod kang nakakita. Oy, usahay, gasigit ta ganig simba dinhi, wa ta kakita sa mga buhat sa Ginoo. Ngano man ang ato ra gyung nakita no, ang atong mga pangandoy. Lisod kaayo kun ang nasa atong hunahuna, ang pirmi natong makita ang atong pangandoy. Kay kini manggong pangandoy usahay no, why limit? Nya di na hinon kakakita sa naay nahitabo nimo tungod kay sige kag pangandoy. Nya ang imo ra bang pangandoy pirming dili muhaom sa imong nadawat. Tanawa, daghan kay ninyo dinhi nangandoy nga madato. Pero tanawa ang imong kwarta, wa muhaom sa imong pangandoy, di ba? Nasa uban nangandoy nga magwapa. Tanawa sa amin imong naong, wa mo haom sa imong pangandoy. Sa gipit kapila na ka magkiskis imong kilay, kapila na ka nagpa-color sa imong buhok, igtan-aw nimo di lang gyapon haom sa imong pangandoy. Naay mga asawa nangandoy og maayo nga mabuotan iyang bana, wa gyud mo haom. Nasa mga bana nga mangandoy, masiksi unta kong asawa, wa gyud mo haom no? Okay, siksik naman hinon. Ang pari isa nangandoy mo dako-dako tang kolekta, wa gyud mo haom. Ngandoy manganay ko, mahurot unta di kahalin atong slots. Wa gyud mo haom. Pila pa niya itong halin ng taon. Gamay pa kaayo. Pero dako-dako na de. 4,205 na atong halin. Ay, nala na. O, di ba? Dako na, pakpakta. Pero naapa may 55,795 slots. Mahurot ba ka kahalin? Inyong paminaw, mahurot ka ni dili. Sus, mamalit na mong tag sa kaslat. Ako ning pangandoy ha. Mamalit na mong tag sa kaslat. Kada usa, haog mahurot na niyoy. Di ba? Labi nagmupalit mo karon unang adlaw may sa digalyo, unya inikatapusan mo palit na sad mog usa. Hurot na niyoy. Kadaghan ninyo dinhi. Pero di mo mamalit, hurot mo kamatay no. ayaw sad. Mao lagi na ang atong pangandoy ba di mo haom. Unsa may gustos Ginoo? Tad-awa ang akong mga nabuhat pasabot
tanawa ang akong track record. Kung sa may unang buhat ni Hesus, matod pa niya ang pagsangyaw o maayong balita ngadtos mga kabos. Maayong balita ngadtos mga kabos. Kanang tao nga nagsangyaw maayong balita ngadtos mga kabos, maunay tinuod nga gipadalas Ginoo o kaha gipuy-an sa Ginoo. Atong mga kandidato karon sa politika, nagsangyaw ba og maayong balita ngadtos mga kabos? Bahala mo diha. Nya kamo sang naglingkod diha. Nagsangyaw mo maayong balita ngadtos mga kabos. Kini sang gawali karon, nagsangyaw nig maayong balita ngadtos mga kabos. Otro sad. Oy, karong Paskuhan, akong isangyaw ninyo, manghatag ta og tag 60 ka 5 kilo pack rice ngadto sa kada kapilya dinis atong parokya. Ngadtos mga kabos nga mga tao nga sakop parokya. Manghatag ta. Pakapinan pagid nato og sardinas o noodles. Sidanga na. Nya, kay wap amantay kwarta, panghatag mo. Kamong mga arang-arang pagkabutang na nagsobra ang inyong bugas, pagpalit, unay sobrang budget ba? Pagpalit mo usa ka 1 pack na kanang 5 kilo rice, ihatag dinhi. Kay maayo ng balita, kay ako nang ipanghatod. Kita man mo'y naglista din sa mga kabos nato. Sige naman tang hatag, hapit kada buwan. Ato silang panghatagan karon. Gahapon, ingon ko, atong sang adlaw, manghatag ta. Pila man pa din ako, balik ta atong tag 25 lang ka pamilya, kada kapilya. So, nireklamo man sa ding atong treasurer. Ino siya, Pader, manghatag manggani kag 58 kasako, aka kanang kapak. Birthday rato nimo, karon pa nga birthday gyud ni Hesus. Naku hala no. Buguyad naku na 60 palabwig duha. Yawar ba tay kwarta patay kita. So nagkinahanglan ta og 2,200 kapak nga 5 kilo rice. Nagkinahanglan tag 4,400 ka sardinas kay mo padatag tagurhalan ka lata. Sa 2,200 ka pamilya ang atong hatagan o niya nagkinahanglan sa tag mga 6,600 ka noodles kanang ana ba bisag unsa lag klase ay lang na makahilo ana lang noodles nga ay sa nang expired ha nara ba say mga hatod dinhi expired no ayaw ay sad pakapining ato mga kabos tagaan la nimo expired kadtog yung brand new nya manghatag sa taog kanini ang bugas ayaw sad tong lungag pa lang nimo ang baho inig sugat ludo na ka kadto sang inig pangalisbos baho nga murag humot sad ba sa to pa arang-arang og quality mo nang gusto ta nang pinutos na daan kay wa may magpack og rice nga 5 kilo 10 kilos nga bati no arang-arang magina labi na ang inyong ihatod dinhi mga anang sana ganador donia unsa pa na lion ivory mga sa panang uban diha nindot kay na siya nya ato na ipanghatag nila aron karong Paskuha do na tay maayong balita ngadtos mga kabos kay karon ra basang Paskuha ting paningil ros utang kanang mga maninglanay sa utang gahatag nagdautang balita o nagdikta maningil sa utang igo ra kitang maingon pamalit mog slat ang di mo palit maimpierno kana ra gud simple ra kayo. Maing balita na dili. Adi na to pakapinan ang mopalit og slat dunay divine unity, prosperity and satisfaction. Inig sunod tuig og makapalit ka karon tibuok 2022 bisan pag naay palaaway magkahiusa gyapon mo. Bisan pag duna kay mga gitawag natong mga alkansi, mga dimalas kinabuhi
tagaan gyapon ka og prosperous life. Bisan paghapit na kaway bugas, nasakit pagyud ka, gibuwagan pagikas imong uyab, feeling nimo you are satisfied. Pero gibuwagan ka sa imong kabit, feeling nimo mura kag mamatay. Buangon ka, yawanon ka. So pagsangyaw sa maayong balita, kung muduol kas imong anak isip mama nya nagduwa siya computer ug imo siyang ingnon hunungan na para ngadto niya maayong balita dili kusga dili na maayong balita paras nagduwa unsa may imong ihatag nga maayong balita ingnon nimo dong napakay-load diha siya gamay na lang may sa sige aton loadan di ba kay na ya magsige siya duwa muduol ka niya dong gigutom na ka kay magpalit kog snack sa Jollibee ana unsa may imong gustong snacks dagko ra ba kay nagkaon kanang kusog kay muduwa dagko kay nagkaon agian lang gud ang burgers ba ana magburot-burot ka pigig duwa ana siga-siga gud ang matag ladok gud sige yung duwa di man ginalaon-dangon kaon gamay sige ginang duwa ana tagaig snacks lipay kay nastanan nya karon tibok mi sa Digalio mo na imong buhaton sa imong mga anak matapos ning Christmas makaingon gyud sila si mama ba pinadala gyud Ginoo karon nataw na gyud ang manunobo sa kasing-kasing sa animal tang inahan nga naman kaysa una magsige ra ingon kamong mga animala mo kamong mga yawa mo kamong wa gimoy kapuslanan maor gid inyong gibuhat sukad pas una maor gid kamo banagko na lang mo mga minyo mo kamo mga bayhana mo di mo kamo manglimpyo di kamo malaba sige kag yaw-yaw ana animal ka para nila pero tagais la karon no katong imong anak nga babae nga 16 years old nga sigihan nimong badlo nga magsigkuyog sa uyab ingna karon Day, musta naman to imong uyab? Wa na lagi mo magkuyog. Maingon to, si mama mo uyo na din manguyab ko. May balita gina niya. Ana, uy dad ato diri imong uyab day kay ato tong ila-ilahon. Lipay kay na imong anak. Pero sigihan nimo giingon nga bantay bantay la jud masakpan ti kang buanga ka. Ayaw dito pagbiga-biga buanga ka bantay la jud ka. Kay eskwela pa biya ka, di man gani ka kapasar anang module, biga-biga na ka dito, bantay la jud ka. Ayaw anaa kaya nga naman daotang balita mo na nila no manya kung ikaw asawa nga imong bana nangabit unsa may maing balita nga imong isulti sa imong bana nakanang gikan Dios Ginoo ba unsa man maingon ka buwagi na imong kabit adi pwede maingon na imong bana ouch ouch masakit kuno buwagan ang kabit kaysa buwagan ang asawa. Mao na ikuan. Galing lang, uwaw lang kung buwagan ang asawa. Uwaw ba? Pero ang kabit, sakit kunong buwagan. Awa ko kasuway ano, kay wapa man sa ko kapangabit. Ako man gining gimintin. Faithful man gyud ko. Pero ang kuan sakit kuno na. So unsa may maayong balita nga imong ihatag ngadto sa imong banang nangabit? Ingna dayon siya. Sakit akong gibati dong, pero this cannot change my love for you. Ana siya? For better or for worse, in pain and in happiness, till death do us part. Kana imong bana magtaghoy-taghoy nagadto siyang kabit hasta yahayas kinabuhi ayahay kay kinabuhi why pressure ba kay wa may musing bantay makapsakpan kang buanga kabuwag kita ikiha magiti ka ba ikiha giti ka ayaw ana kay maratol na siya daotang balita na nya unsa may maayong balita sad nga inyong ihatag para sa mga nangutang ninyo ingnon nimo bayarin na to imong utang bisag partial lang gugugod mangut ko to ita na daotang balita na pero ingnon nimo day kabati man ko swaling father ako lang to kana ganing pay as you wish na lang unsa toy tawag unsa toy ingon ana unsa toy isulti na to ana kana ba ingon ba nga kana day word nga
payable when able. Gana no? Sa ladoy, wa para ba ko ika-partial nimo kay wa gyud maabot among bonus pero dugay na kong ibaligya iyang bonus eh. Wa gyud maabot among bonus. Ana ay gani ka Jesus ay kabalaka na day ay kay kuan raman payable when able. Sa mo ko day ay praise the Lord, praise the Lord. Pwede mo dugang og gamay day nga. Kuan. Imo na sang dugangan iglakaw lagi ada. Basta lagi mo ay praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mag-ana na eh. Nya inyo nang buhaton. Gikono, lingi ay mong tupad. Lingi ay mong tupad, nya pangutan siya, ingna siya, para nimo, maayo kong balita nganha nimo, ingna ko no, ingna ay mong tupad ba, ingna. Sa imo rong una-una, maayo kong balita nganha nimo. Karon ba nga nagkatupad mo diha ba? Maayo ba kang balita? Ha? Daghan nato kinahanglan mo check up niini. Diri sa unang pagbasa si Propeta Isaías nag-ingon nga sunda ang hustisya ug buhata ang matarong kaysa dili madugay luwason kuna kamo ug ipaila ko ang akong katarong. Ang katarong sa Ginoo maoy mo hukom sa atong kasing-kasing. Dili hukman ta pinaagi sa atong kwarta ug uban nato mga bahandi kung dili nagpractice batag hustisya. Ug unsa may hustisya sa Ginoo nga mahimutang tuburan sa kalipay ngadto sa uban. Kana bang ang mga tao tungod nato magdaig sa Ginoo? Mao tong unsa toy tubag nato salmo ganiha? Unsa to? Lahi maning ako diring salmo. Paday unsa to? O Dios, padayga ang tanang nasod kanimo. Ang tanang nasod padayga kanimo. Kinsa unsaon man aron ang tanang nasod magdaig, kinahanglan ang mga nagtuos Ginoo mahimong ilhanan pinaagis mga buhat nga ang Ginoo nagluwas nato. Dili kay mag-oppress nato. Mo na kamong nanimba dinhi mao mo gini kanimang yung misa di Galileo daghan man gyud kay taani. Pasalamat ta nga gihatagan tag gamayng higayon karon nga maka daghan-daghan na ta. Ang ako lang ihangyo magtinabangay ta nga mahimutang maayong balita ngadto sa uban. Nganhi sa simbahan maayog yung balita kung mo palit mo tag 1 slot sa atong DOPS SBF MM. Ade ako lang na isulti. Unya kung maghatag sa mugmayng balita dinhi sa katong katilingban, siguro gyud ko nga mobaha sad ang maayong grasya sa Ginoo nganha kaninyo. Nga matod pa diri ang hinginlan ako sa Ginoo ayaw tuguti ang langyaw nga nagsimba sa Ginoo sa pag-ingon hinginlan ako sa Ginoo gikan sa iyang katawhan ug ayaw usab itugot nga moingon ang yuno ko sama ako sa patay kahoy. Ang pasabot ani sa Ginoo nga wa nay tawo magmahay-mahay. Wa nay tawo nga magdepresyon, wa nay tawo nga mag self-pity. Nganuman busgon tas Ginoo kung kita muhatag sad og maayong balita ngadto sa uban pinaagis atong mga buhat. Ug humani ana ang Ginoo mahimog yung buhi dinhi kanato. Si Maria mao'y una natong modelo nga nagpuyo sa mga buhat nagipabuhat sa Ginoo kaniya. Iyang gimaintain ang maayong balita ngadto sa katawhan hangtod karon. Natuan na siya sa langit. Busa kita sad ato sad na siyang sundon og mahimo sad tang malipayon. Manindog ta.